बजने पहुंचते अमन आ जाए ना Mikenke yabaye tombe Birarumbiri yabaye tombe ndetse kandi byabaye mu rugamba rukomeye cyane rwabaye kuri uyu munsi ariko kandi umusirikare ufite ipeti rya koloneli w'u Burundi waruhagariye iki gihugu muri Kivu y'Amajyepfo yamaze kwicwa arashwe. Byagenze bite? Mbaye kazumara ya makuru nitwa Ajabo Marashindi kumwe na Nikolani koromeze neza cyane rwose meze neza. Aha tujyane muri aya makuru agezweho bino bice kintu byabaye tombe byagenze bite? Murakoze cyane, reka tubanze tubasomera ubutumwa hano. Turajya mu butumwa cyane kugira ngo tubereke uko bimeze ubu ngubu muri aka gace. Yego. Muri Mikenke niyo ngiye guhera nsoma ubutumwa. Iyi ni Twitter y'umugabo bita Rugabo Fidel, umuvugizi wa Twirwaneho MRDP. Yanditse ngo Mikenke Birarumbiri libere tombe update for MRDP Twirwaneho M23. Ubwo ni ubutumwa bumwe. Ubwa kabiri Kivu itile. Urumva? Yanditse ngo Mikenke vient d'être libéré par nos libérateurs de AFC M23 Twirwaneho. Ubwo turacyakomeje. Ubwo ni ubutumwa gusa turimo dusoma kuri Twitter. Kwa turebe noneho ubundi butumwa hano. Aba nabo baratwandikiye bati ubu mukanya Mikenke yabaye tombe yose nta gace na kamwe kakirimo umwanzi, yose Mikenke yabaye tombe. Tukongera tukagera ku bundi butumwa bushizweho na Colonel Mavugo. Uyu Colonel Mavugo akaba ashinzwe guhuza abaturage ndetse n'abasirikare muri MRDP Twirwaneho. Akaba yanditse ngo leo tarehe moja mwezi wa saba mwaka wa 2026 Mikenge yote inakuwa tombe wenye jivu wa jinyonge. Nuko niko yanditse. Arongera kandi arandika Birarumbiri tombe, Mikenge tombe, centre yote tuko nayo. Byumvikanye cyane ati bice byose turabifite ndetse kandi umwanzi akora icyo ashaka cyangwa se yiyahure. Byukuri birakaze cyane. Twirwaneho na M23 zafashe ibice bikomeye cyane umaze kugarukaho nkuko umaze kwisomwa mu butumwa butandukanye kugira ngo bino bice bifatwe n'urugamba rumeze rute rwabanje kuba. Habaye urugamba rukomeye cyane. Dore ko tuno duce M23 yigeze gufata Mikenke irongera yivamo irongera isubiramo kandi Mikenke ifite ikisobanuye kinini cyane. Haba ari muri Minembwe, haba ari Indondo, Mikenke buriya ushaka ubungu Mikenke wakwirwa ivuga ukarabivuga ifite ikisobanuye hariya muri Minembwe. Yego. Uru rugamba rwari rukomeye cyane. Ingabo za Twirwaneho mu minsi yashize bari bafite umubare muke w'abasirikare kugeza igihe bafashe Mikenke barongera bayivamo bayisubiramo ariko ubwo n'ubwa kabiri bayifata. Yego. Ngo barangize bashaka kureba uburyo bakwegera ahantu bita Nyarubira kuri ya shamba rya Nyarubira abariho basa nkaho bafungiye bareba ko hari ingabo zishobora kuva Karingi zikabasha kuvamira agace ka Minembwe. Bakavuga ati mu gihe bavamiye kari agace ka Minembwe ingabo zimwe zahava zikajya gufunga kari agace ka Karingi izindi zigasigara zifunze hari kuri Nyarubira. Uburyo noneho hejuru muri Mikenke hari hasigaye hari ingabo za FARDC FDLR Wazalendo. Aho nibo bari bayisigaranye. Yego. Noneho ingabo za M23 zimaze kwikusanya na Twirwaneho barongeye barazamuka Mikenke barongera barayikubita bigarurira guhera ku kibuga cy'indege bigarurira hariya ku bitaro bigarurira kuri antene bigarurira centre ya Minembwe baragenda bafungira imbere. Yego. Ku munsi w'ejo ingabo za MRDP Twirwaneho M23 baragenda bajya gutera agace bita Tuwe kari hagati ya Mikenke ndetse na kari hagati ya Mikenke arwitsa nguko. Baragenda baragakubita baragafata habe nijoro ingabo za M23 zifata drone zabo
bazohereza ahantu hari bari abasirikare bari baje ari abasirikare benshi b'abarundi bakaba bari kumwe n'undi musirikare w'umujenerale autoproclamé uvuka muri kariya gace. Uyu musirikare akaba nawe yari mu bantu bari biteguye kugira ngo babashe kugaba urugamba RDP twirwaneho. Uyu musirikare w'umujenerale akaba yitwa Kakobanyi, akaba yari yafashe bamwe mu baturage arabazana abaturage batuye Sanganya, Ibishigo, Gitasha, Gatanda, Birarumbiri no Mwigomba. Abo bose yari abafite aho ngaho ngo bamfashe kurwana. Ariko ingabo za mama 23 zubakubitamo ibitero nimugoroba, zimaze kubatsamo igitero mu gitondo kare cyabakubita icyo gitero cyabashegeshwe, hapfuyemo abasirikari benshi cyane batandukanye. Ariko kubera ko cyabaye nimugoroba ntago ndimo shaka kugitinda, ndatinda ku byo ubu ngubu bibaye mu masaha ya saa 10 zuzuye nibwo Mikenge yose ibaye libere. Ingabo za mama 23 zatangiye kurwana guhera mu masaha ya saa 1 za mu gitondo. Bakubita ahantu bita tuwe baba barayigaruye. Bakubita ahantu muri Mikenge neza herekeza Birarumbiri baba barayigaruriye. Bakubita igice cyerekeye Marundi baba barakigaruriye. Abari baturutse muri turiya duce za Gipupu barabakubise, bakubita bari Kivogerwa baba bakuyemo. Barangije kubakuramo bahita babashorera bose barabashorera babakura muri turiya duce barabambutsa neza Birarumbiri. Bamaze kubambutsa muri Birarumbiri tibakomeje berekeza za Kangwe cyangwa ngo bakomeje baje kuri uriya mugezi bajya bakunda kwambuka ukabona guterera werekera za Bijombo. Batinye bazi ko mama 23 yarangije gufunga uriya muhanda wo mu Mitambo. Bazi ko barangije kuwufunga, noneho ngo barangiza bahita bavuga ati kuba bafunze uriya muhanda wo mu Mitamba turashize nta kindi kintu tugikoze. Bahise bahunga bakikije Rwitsanguku, basanga ingabo za mama 23 zabateze zirabakubita. Bahita bazamuka berekera Imutunda wahabona inzira, bahita batambuka berekera muri twa duce twa za Mutunda. Barazamuka ubu ngubu barimo bararenga hejuru y'umusozi wa Baruta bahunga baje kureba inzira ishobora kubamanura berekeza Baraka. Ubwo barimo barasotera aho bita Pwenzero. No kuvanga iyo niyo nzira basigaranye. Abari za Gipupu bagenzi babo barangije gufungirwa inzira, nta nzira bagifite. Ari inzira ibamanura berekeza za Kaziba, iyo nzira ntayo bafite. Ari inzira iberekeza muri Mwenga, iyo nzira ntayo bafite. Ndashaka kudufasha utu duce kuba twabaye Tombe cyangwa se twamaze kwigarurirwa na M23 hamwe na twirwaneho. Bisobanuye iki? Icyo bisobanuye ibitero byagabwaga hariya muri turiya duce twa Minembwe. Abaturage ba Minembwe baroroherezwa kubera ko bari bateganya ko hariya bafite inzira hariya muri Mikenge. Bari bazi ko bafite abasirikare hariya muri Mikenge. Isaha yose baterwa bavuye hariya ku musozi wa Baruta, baterwa bavuye hariya Rwitsanguku, baterwa bavuye hariya Mutunda, bahabwa inzira n'abari abasirikare bari hariya muri Mikenge. Inzira ya mbere barashobora kuba inzira yerekera Gipupu, iya kabiri barashobora kubafungurira inzira yerekera za Bijombo. Ariko mu gihe barangije gufata Mikenge barangije gufunga inzira ya Bijombo, barangije gufunga n'inzira ya Rwitsanguku ya Gipupu. Nimba barangije gufunga noneho ziriya nzira bariya bose barangije kuba Tombe, nta nzira bagifite. N'abari hariya Pwenzero nta wavanse ashaka kugira ngo abashe kurwana yerekeza muri Mikenge, ahubwo ararwana yerekeza hehe? Yerekeza muri turiya duce twa za Pwenzero kugira ngo abone uburyo ashobora kugira gute, ashobora guhunga. Birumvikana inkuru nziza cyane kuba ari muri M23 twirwaneho. Ku ruhande rwa leta ya FARDC n'abandi bifatanya bahombye cyangwa se batakaje iki mu kuba bambuwe bino bice bitandukanye? Icyo bahombye cya mbere bahombye kuba bahombye Mikenge. Ubwo centre ya Mikenge barayihombye. Bahombye ibirindiro byabo byari Birarumbiri. Bahombye icyo bita tuwe bari bayifite. Bahombye icyo bita ujya za Mibunda muri twa duce twa Marundi. Hariya naho hari uduce tumwe bakundaga gutera bavuye za Gipupu. Utwo duce twose baraduhombye. Ikindi bahombye musada babonaga yazaga kubatabara ivuye muri kariya gace ka Gipupu. Nuvango Gipupu warangije kwitandukanya na Pwenzero, warangije kwitandukanya na hariya ku musozi wa Baruta, warangije kwitandukanya n'utundi duce twinshi dutandukanye. Kandi kindi bahombye nimba babakuye muri Mikenge ejo mu gitondo barabyuka babakora muri turiya duce tundi. Bivuze ngo biroroshye cyane kutuvamo.
biroroshye cyane kutuvamo. Gufata Mikenge hari uduce tumwe bari bwikuremo ntawe barashe bakibwiriza cyane rwose. Ntabwo bari burare Rwitsankuku, barayagwitsa nkuko bateze. Birumvikana ingabo za 23 zatangiye kubahagarara hejuru. Nima zabahagaje hejuru byibura barazamuka bajya kurara hejuru y'umusozi wa Baruta. Nabo nibazamuka itero ku ngabo bakaba bayihagazemo neza. Egare ko bari bubasheringe uburyo hari ababakura muri ya musozi wa Baruta. Directement abari hari ya Poezero bazaba batangiye gufunga utuzigo twabo bahunga. Yego. Nibyo cyane birumvikana. Hanyuma sinzi niba tubwira kuri inkomere zabayemo cyangwa se casualty n'abapfuye, sinzi babashije kubikusanya ngo tubwire uko byagenze. Gusa ntabwo turabasha kumenya abapfuye dore ko Mikenge bayigaruriye ubu ngubu saa 10 zuzuye. Urabona ubu ngubu turacyari n'iminota ingahe? Turacyari kare cyane, ntabwo iminota iragera kure rwose. Ubu ngubu turacyari saa 10 n'iminota 31. Niyo bikiba. Nibwo bikiba rwose. Ni breaking ingi. Urabona ko ari bwo bikiba. Ntabwo turabasha kugira ngo tubashe kumenya abantu bakomeretse, abaribo abaguye ku rugamba, ibyo bafashe, ibyo ari byo. Gusa nabyo turabikurikirana nitutabibagezaho uyu munsi no ku munsi w'ejo twabyuka tubagezaho uko bimeze rwose. Niko bimeze rwose. Hanyuma tuze kunyuruka tujye no mu gihugu cy'u Burundi ku mukoloneli wabo uragariye ingabo z'u Burundi muri Republika Demokarasi ya Kongo muri Kivu cyane cyane y'Amajyepfo, bivuga ko yamaze kwicwa. Byagenze bite kugira ngo uyu mugabo araswe? Urakoze cyane. Ku munsi w'ejo hari indege yarashe hariya muri Baraka. Iyo ndege imaze kurasa hariya muri Baraka. Uwo mukoloneli w'u Burundi yari ari aho hafi. Akaba yari ari muri Kayabo. Muri brigade yabo nyine aho ngaho ikorera hariya muri Baraka. Yego. Hariya muri Baraka bakaba bari bafite abasirikare babo benshi cyane b'Abarundi. Uwo mukoloneli akaba ariho yari ari. Uyu mukoloneli kuba yari ari hariya muri kariya gace. Hahise hamanuka drone ya M23 imaze kumanuka irabakubita. Yego. Yarabakubise wa musirikare arakomereka. Arangije gukomereka barahamagara batabaza, baravuga ati mwohereze indege. Uyu koloneli yapfuye. Uyu mukoloneli yapfuye kandore n'izina rye kugira ngo nze kuri kubwira. Yego, tubibwire n'abari dukurikiye amakuru ahagije rwose. Reka turebe izina rye. Tubabwire uko bihagaze batagira ngo nuko batuburira bashake banamusi. Yitwa Jekonius. Yitwa Jekonius uyu mugabo. Akaba ari koloneli, akaba ari wari uyoboye ingabo z'Abarundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugabo akaba yari ari hariya muri Bubembe. Niwe yakundaga kugira ibirindiro muri Bibogobogo. Aza gukurwa muri Bibogobogo. Aravuga ati namanuke aje gucungira urugamba hehe hariya muri Baraka. Yego. Agenda neza agera hariya muri Baraka. Amaze kugera hariya muri Baraka nibwo yakubitanye n'uruva gusenya. Iyo ndege imaze gushya rero harasiwe indege ebyiri za Sikoyi. Izo ndege za Sikoyi zo zahiriye hariya. Hanyuma noneho aza kureba icyabaye. Noneho arangije asubira muri chef d'état major yibaho ngaho nyine muri état major amusore muri état major amaze kwinjira hariya muri état major nibwo hamanutse drone. Imanutse drone irabakubita. Noneho bahita hamagara mu Burundi baravuga ati mutohereze indege ize kujyana nde koloneli yakomeretse. Bavuga ko yakomeretse mu gituza, ukuboko ndetse na no mu kuguru. Ati koloneli yakomeretse mushaka mwaza mukamujyana. Abandi tireka yemwe mw'abasirikare mugira ubwenge baraduhamagara ngo tuze kureba umukoloneli kandi n'abandi bariyo n'izindi ndege zagiye za Kongo M23 yazihanuye ikaba yazimaze. Murashaka ko niyi bayihanurwa bahita bohereza icyo bita ambulance. Ambulance yahise ikomeza muri Uvira iratambuka irazigera hariya iramufata. Imaze kumufata yagiye kumugeza muri Uvira. Ayo makuru tuyamenye mukanya twebwe twari twabitangaje mbere tuzi ko yagize gute yakomeretse, ariko yagiye kumugeza hariya muri Uvira yarangije gucikana. Yamaze gushiramo umwuka neza burundu. Umwuka ari warangije kumushiramo neza burundu kugeza aya masaha. Uyu mugabo yapfuye ku rugamba cyangwa yarasiwe mu birindiro bye? Yarasiwe mu birindiro bye rwose. Bivuze ngo baramucunze neza baratata bamurasiraho ari. Baramutagetinze tageti za M23 ndetse natwirwaneho baramurasa. Barangije kumurasa uriya mugabo aza kugwa hariya. Uriya mugabo amaze kugwa hariya abaturage bahise batangira kugirwa ubwoba ndetse n'abaturage bari muri Baraka batangiye guhunga. Bamwe barimo barahunga berekeza hariya muri bambuka za Kalemi. Abandi barimo barahunga berekeza za Seberi. Abandi barimo barahunga berekeza za Rurimba. Abandi barimo barahunga berekeza za Mwenga. Kera barangije kubona ko urugamba rwabasatiriye abaturage. Kuki bari gonga abaturage?
barimo barabona ko mu 23 Aha. ishobora kwigarura turiya duce ikaba yabagirira nabi bo niko babitekereza ntabwo kandi bazi ko nabo Aha. hari uburyo bayivugaga nabi hari uburyo bagizemo uruhare mu bitero byagiye bigabwa ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge abo bose bagiye babigiramo iki uruhare Yego. akaba ariyo mpamvu batangiye kugira gute batangiye kugira ubwoba bakavuga bati ntawamenya uko ntawamenya reka dukize iki amagara Yego. aba baturage batangiye guhunga urimo urabona amashusho yabo bafite umunigi w'abantu benshi cyane barimo ukagenda ukagera nk'epfo Nyabugogo aho ngaho niho abaturage barimo bagenda bahunga batuye hariya muri Baraka kandi hariya muri Baraka hatuye abaturage benshi cyane Yego. noneho nibakubitiramo bakumva ko Mikenge yabaye tombe bakumva ko indege yaraye barashariye bakumva ko drone yarashariye mu mika ya gisirikare y'u Burundi bakumva ko drone yarashe hariya ku kivuko cyangwa se ku cyambu cyambukiramo amabato cyangwa se ubwato Yego. bakumva ko yaharashe naho niki cyatuma abaturage batagira ubwoba birumvikana cyane harimo ibi bibazo bikomeye cyane n'ubutumwa bukomeye cyane ndagira ngo turimo dusoza n'iki kindi umuntu yabwira abantu kugira ngo dusoze dushingiye ku biri kuba muri kano kanya n'icyo basigarana muri rusange icyo abantu basigarana hano muri rusange urugamba rurimo ruragenda ruhindura ishusho uko twabonaga mu 23 na twirwaneho barwanaga ubu ngubu barimo biragenda bihinduka Yego. nabo batangiye kurwanisha drone batangiye kurwanisha masikoye kandi kuba bagabye ibitero hariya muri Mikenge bikabanetraliza nimugoroba saa 3 byatumye Mikenge bajya kuyataka abasirikare benshi bari bayirimo barangije kuyigwamo iyo ni system imwe bagomba kumenya Yego. iya kabiri kuba barengeje ibitero byari hariya Pwenzero bakabigaba muri Baraka bikica abasirikare b'abarundi bikica n'abasirikare ba FARDC n'abandi hagapfiramo n'inkomere zabo bari baje gufata buri haguyemo n'inkomere muri za ndege Yego. bari bagiye kuvura kandi harimo abakoloneli n'abamajoro n'abakapiteni bishatse kuvuga ko urugamba hariya rwahinduye iki isura birumvikana cyane niko reka dusoze ndagushimiye cyane Nikora kuko wadutega amakuru meza cyane rwose ndashimira nano bose badukurikiye muri aya makuru kuri yica no mukunda muri benshi nitwa Jabo Marashine ari kumwe na Nikora mwese mubwire ngo Imana ibarinde asante sana Imboni TV, imboni ya rubanda.